Town Committee kilik kachisik amai dongka mukam along kangni. West Karbi Anglong bor harong amikar hembom grenade pen katengkeng. Dilai along risim kangtang pen bang kithom Kuki Liberation Front apan kenep. Karbi prime time along penili Villarban Kropi khatar ko vepanta kardam pachur iklohnan bio tangton pen arjik tha town committee kilik arni kati boklang dam pen jangmi thom cap arni dongka mukam irrigation IB along si kilik amai patu Karbi Anglong Autonomous Council a CM Tuliram Rao hang chiphan phu amai long dongka mukam town committee kilik kachi pahaji abidi chithan chipari alangli town committee kilik aphanning isipen kam claim lote ward phoang hoita BJP abang phusi kilik high popusining je kilik aphan kati thik amai long chairman barim Telisram Rong hang commissioner barim ke highway Sarlongki be VDC amai phu Ramson Rong pipen cheng lok pen an song abang thotum chitong dun Bokadan Development Block la Penilip Development Block atumpen patirpi ponsi jangmini phai thomkep arning ada por phai Kresia porpen Ayushman Bharat Divas amai Silunijan Diopani VDC Bhavana Sahem along kipadopona birta Kat News apherang ke ananterang pen birta nang pali Diopani VDC Sahem along kipadopon amai long Diopani VDC Chairman Sonjit Lekthepen mai chari ponlo la pen mai ki phalam thi Klar dak pen Bidavan Lalit pensi jai ponlo labangso amai long alhui ka chitong na tumlake Bokajan Development Block Ajai Hemson Terang Nili Block Ajai Binoy Gogoi Health Official Sunil Kumar Dole la pen ENM klembang phiatuk chitong dun pen mai long RDP dun Health Official satum pen lam thi ke jai pon ke Government Pension Krini an akisu ka chilang pon che phan hem isi pen ningkan isek pen tangka sikalak phok people jirpon pupuklar dak pen kachitong dun arara tumaphan lamthi than pon mailong bang pharo phosu se arara tum chitong dun pen mailong kicheng pen kijut ana lamthi arjudun rinti labang sawar sainon amat kuti kep amuluka tumaphan si pangdak pon lo lapen non prabjin pen pangdak pon po non men klang dunatum aphan ration card voter ID phone number tipi dunang po an parta health officer satum kisu kachingrai ponang che bothakta than tika West Karbi Anglong by Thalangso, Thanang Kang, Borthoi Arong Amikar, Bronson Timung Ahem, Jangmi Thomkep Arni, Bomb Grenade Apumpen, Kateng Keng Dampusi, by Thalangso Pen Card News Apheranki, Card News along Birta Nangpali. Ketot kilang atumpen Birta kelong atengki aprang pen ki hang meklak kepatangka kipipi alam pateroy damsi UPLA claim para bang photum timung hemalong bom apum wardamlo kopai kini pen alang li are hut so selak pota Birta long thu Kajithan kinang sot alam claim para bang photum lak kepatangka alam pen timung arabar abari me kaisi penaan arabar arong panahok ponlo kisung ki phot timung sol panjar rich na sai kamarang inut asai phu কোনো ঘর ভিতর ঠোমা পানি খাব জোয়ার ঘরটো হুমা লগে আপনার গ্রেনেডটো নিক্ষেপ কৰিছে অতে মানুহটো বাৰু তেনেকা জখম হোৱা নাই কাৰণ যেতিয়া ঘৰ হুমাৰ লগে লগে ধাও কৰি যেতিয়া ডাঙৰ আৱাজ উঠিছে মই তো গম পালো যে কিবা এটা হ'ল তাৰপিছত মই পিএছৰ লগত বাহিৰত দাহি চালো তো গিৰাছিলাস ভাঙিছে তাৰপিছত গছ আৰু ফুলৰ টাব আৰু তিনবোৰ মানে ওপৰ গুজলবোৰ এৰাই গৈছে কৰিম এতিয়া কিন্তু ইয়াৰ আগতে মোক ডিমান্ড এটা দিছে UPLA বুলি এটা সংগঠনে UPLA সংগঠনে মানে টকা ডিমান্ড দিছে 10 লাখ টকা এইটো ডিমান্ড লেটাৰ পেটো দিয়া আছে মই কেছ এইটো বাবদ মই কেছ দুবাৰ কেছ দিয়া আছে বৈঠালাংছদ আৰু ডংকা থানাত তাৰপিছত ৰবৰ বাগানটো জোলাই দিছে তাৰপিছত তেনেকা মানে মাৰিব বা কিবাটো ভাবকিটো বহুত দিছে মাৰিম হেক কৰিম কৰিয়াল হেক কৰিম তেনেকা ভাবিটো বহুতবাৰ মানে কোৱা হৈছে Normalam sopor pandina parman biar tamuin tepanik sina. Apuni baru bikhudha khwa panir obhav anubhav korise neki? Eti aru chinta nai. Karon bozarole ahil Kanch Water. Bigyan honmoto unnoto manor prokriyare prostut kora Kanch Water e apunak dukhito panir bhayabohotar pra atorot rakhibo. Kanch Water. Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Trail, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products.
grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dead to Inject, Jam Pad, and pool game, where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Dinamo people tharbir talam gang tholo Bokotan subdivision ang kang dilay along jangmi thomkep arni Kuki Liberation Front bangi thamaphan keton kilangatup ingnang ponpusi biota longdun Klemper asong adudeng pen pistol bong ni lapen pistol amukireng lapen hili kiding ta ebong longpusi keton kilang aham phang pen pherangkia phan pachini Karbi Anglong Athari International Taekwondo Championship kachipati along bronze select kilongdun pen nong mekevan Karbi Anglong Athari Mati, Difu Rong Supi Chanmari Arong Ariso Thon Sing Killing, Jangmi in Koraner Cape Arni Delhi Thagyaraj Stadium along International Taekwondo Championship along Chipati Dunpen Bronze Anong Ek Chipalong Dun, Shillong Asor Pinky Nursery along Si Thon Sing Taekwondo Kichali Dun Pusi Birta Long Dun. Karbi Prantama Birta Bangila Paskang Ton Poniklo, Dumit Thagmi, Kurwang Tu.